Ngikubingelele bafowethu, nginamukele kuyona-ke i-channel. Uma umusha ngiyocela ungakhohlwa uku-subscribe uphinde u-like-ke amavidiyo esiwaphostayo. Lapha-ke bafowethu nginiphathele udaba oluthinta-ke umndeni-ke wamalungu amahlanu okuthiwa-ke adutshulwe laphayana-ke ezakheni-ke ebuya-ke emcimbini-ke ngawo-ke umsombuluko. Lo mndeni-ke usuqinisekisile ukuthi-ke inhloko yomuzi yawo-ke isesibhedlela-ke emva kokudubuleka-ke kuso leso sigameko. Umthombo wesolezwe-ke ubuveze kona ukuthi-ke umgilwa ongusomatekisi-ke ungomunye wamalungu-ke omndeni ashonele-ke endaweni yesigameko, kanti lutho umnumzana-ke Scobie Thusi uye waveza-ke olunye ulwazi oluthinta ukuthi-ke umfowabo akadubulekanga neze kodwa usesibhedlela. Akuqinisekisile yikho ukuthi-ke abadlule emhlabeni kulesi sigameko yinkosikazi kaMgilwa uThulile Thusi obenguthisha-ke kwaNcede Primary School nezingane zakhe-ke ezintathu okukhona kuyo-ke eyenza u-Grade 11 esikoleni-ke Hill High School. Kumcaphuna nje uye wachaza ukuthi-ke kushone nezihlobo-ke ezimbili zasemndenini wakhona-ke kubo laphana eNquthu okwamanje basematasa-ke ngodaba oluthinta-ke amakhaza. Uthe ucela-ke abuye athintwe-ke mayelana nalokho-ke ikhansela umnumzane-ke Mzuzwana-ke Magasela elihambele-ke umndeni-ke ngenhloso yokubonga-ke emswaneni-ke lithe bewumasipala-ke bazohlanganisa-ke nomndeni-ke ngawo-ke lolu suku lolo ukubheka ukuthi-ke bangalekelela kuphi bona njengomasipala-ke. Kulimale abantu-ke abahlanu kulesi sigameko, kanti-ke ukukhulumela amaphoyisa KwaZulu-Natal uColonel Robert uye waqinisekisa ukuthi-ke abayisithupha abashonile-ke ngabesifazane-ke. Wase-ke ethi-ke amaphoyisa aphansi phezulu-ke nokufuna-ke abasolwa. Umphathiswa womnyango wezemfundo KwaZulu-Natal umnumzane Sipho Hlomuka udlulise amazwi enduduzo-ke emndenini-ke. Uthe banethemba lokuthi-ke amaphoyisa azokwazi ukwenza umsebenzi athole lo mkhondo.